Halo guys, kembali lagi di channel Omot Production. Sebelum nonton video ini, jangan lupa like, share, and subscribe. Pak, dak puasa Pak dah. Astagfirullahaladzim, lah puasa sih ye. Lupa bang mang. Tadi sahur Pak sama-sama Pak. Lalu lupa aja. Maklum lah ya, lagi pertama puasa lah nye. Hilang pak. Tu dah puasa Pak gini dah. Juang kalau tu lupa deh dak gay puasa deh. Bet tulan ya. Ayo pak jape amang cilo kalau pe jak dangwang kunci pintu mah. Jadi Pak, Yo lo, mak lo kalau terlupa taruh je mau tak. Cacak terlupa lo mau ke. Yang penting ada terlupa lah no eh. Yo minum mau ke. Tidak didangu kawan eh. Woi, udah minuman. Pak. Asal sudah puasa so Pak. Pernah lihat Bapak? Ada yang tinggal mang. Ayo sebenarnya puasa rak di kocong ya. Pasti puasa Pak. Tak doka lupa wari. Doi. Apa? PKSMP tu lah. Boleh adonan kan kita lihat ni di. Betul ya kawan. Nanti calo. Pak, dan main calo Pak. Ah di, dia pelo pasang dak. Dah lah. Dan calo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, lihat lo mah. Oi. Apa dah? Abi kinya lah kalian dua ngapu kalian situ deh. Nyala dua. Di. Ayo be, tu ngapu kalian situ deh. Cak. Oh, mak kan. Pulang dulu. Ada bang bebas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yo. Lebih pas so kalian. Wah, le dah. Wah, lelo dah. Yo le gampang ang dia sudah minum dong deh. Hehehe, terlupa ada dia dah. Ya le terlupa gampang ada cacak lupa. Yang penting ada terlupa dah. Kalau terlupa dah gaya dia je Pak Dan. Hai kawan. Pak, minum lah itu. Cacak lupa tu sedot sekolah. Ada dah kok itu. Kau lah lita betonggang aja di rumah. Lah minum tu leh. Jangan lah ngapain. Jadi dangu pade lah. Yo se orang. Dua kalau nyera. Yo. Tiga dua dah mau. Pakai lid bela, kali dah mau. Udah pada ini dia. Tak puas, apa je dah. Banyak long letan dong. Kau dah mau pindian dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dak habis puasa udah deh. Nang dak lepas udah deh.
Demi buat jangan ledek. Pengen palong ni. Ada sana. Ya, ampun dah. Ampun dah. Tidak. Awas. Ampun dah. Itu piti waktu maya kasu kau kan dah. Itu banyak tu piti waktu ni dah. Jangan dia tayak kalau dah. Oh, pelan senyap lagi ah. Sok-sok jangan sini. Kan dah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, berikanlah mereka hidayah ya Allah. Bukakanlah hati mereka supaya mereka bisa menjalankan semua ibadahmu ya Allah. Semoga bisa mereka berpuasa lagi ya Allah. Amin. Tu dah babang ganteng dia. Mana lo babang ganteng no? Mai buat je kalau no belum puasa dah boleh bet tu deh. Dia apa bang? Loyo aja man bang dah. Tapi walaupun loyo tetap ganteng dia. Wow. Tadi bulan puasa aja, kini nyem goda. Kan dia tulah menyobai kawan jangan pandainya. No. Dia apa bang? Dia ambil piti bang dari orangan padai tadi untuk beli makanan je. Ya gawat dia bang. Perlu tak bang lawan je? Lain, tapi nya banyak salah tadi. Di mana nya bang? Tuang ada ngosawa tunya tadi ah. Jangan risau le bang, kemarin ya ada buat piti lobby yang ini. Tak usah lah. Tayak je lah bang, tak gede. Eh, Kok nak ada lah ini abang? Ya, kok ada lah abang. ya mau kasih banyak ya kawan-kawan. Tanda bapak padai dia. Nyak ni bau. Pete. Ada apa? Apa? Rombongan padai mambiak piti dep je. Iyo nua. Iya dap, iya nak betek. Mananya? Tuan dengan usaha tu betek. Betul tu ya. Mana betek? Oh, gitu lah. Betek. Mana? Sapoi. 何お前はもう死んでいる。 Bapak. Woi, layang. Mana lagi? Mana lagi? Bang Pele dek. Bang sebutlah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Padai dah ingat. Dah, buah. Pada aku dang je tak pas. Tolong lihat dia. Bab. Balik. Pungsi kau juga. Layang di koren tibo je. Nyang lu. Tang dia tak terus. Jangan ni tak pas. Orang dia. Ayo tak buat. Oi cik. Ikut kerja paja kan ada pas. Waktu kau tinggal olah je dia kan. Lainnya dan kau je sejak tibo tadi. Waalaikumsalam. Boleh sikore. Bang ko, anak-anak kita kan bulan puasa lama minum ni. Tak ada tertik no alam pak tu kau je tadi. Kaburnya mulu. Dapat pak. Kau bawa ke kayu yang ko. Hayo nongku. Iya tak puasa kalian dah. Tak lupa dah warna kongku. Aja nu tale di kelat jangan. Astagfirullah. Iko hari pertama puasa lah mereka kalian. Cak lupa tu buat tahu puasa dah no. Kecuali benar-benar tak lupa. Tu emosi apa-apa tolonglah kurangi step. Ayo mau orang ko kami takoi ya kanak kami. Maklumlah emosi lang memuncak. Tak terkendali. Yo tak gaya cik. Gila saja balik toilet. Mula. Balik toilet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari keluarga besar Omut Production mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sana, iya lo nggak sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada bapak tibo sana. Kalau mereka udah berani. Ya. Pada kawan. Kamu mulai. Dok. Dok. Mulai. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.